Nih, kita mulai dari yang ini dulu guys. Dari yang pete ya. Nih, favorit guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Yang pedas. Hmm. 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 Ah. Hmm. 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 Pupuk. Juga ini guys, yang panjang. Hmm. 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 Coba terong. Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. Ada durinya guys. Hmm. 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 Terong muda ya. Oh. Hmm. 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 Wah, gede banget guys petenya ya.
Jeletot guys. Tuh. Ini kepalanya saya simpan aja guys. Wah. Enak guys. Kita bukain aja guys petainya. Makan guys. Wah, panas guys.
Hmm. Hmm. Wah, kenyang guys. Makan terong dulu. Hmm. 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 Sambalnya guys masih banyak. Tuh. Hmm. Wah, panas guys. Hmm. 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 Kita buka. Tuh. Gede-gede guys. Petainya. Wah, mati ya. Hmm.